Program yetu twakozere orwa kabiro rwahwire tukakwereka okwishomero rya government eryambara junior rukwejumbira ombyo kuhinga no kurisa ahe nyuma yanje noreba nugo mwanya ogo batushoboririreho program yahwire barukutwereka ngo bariyo nubongera kugira ngo bongere aharutoke rwabo okubo bahango bwarwe ahabo kubo rubine omuhekazi nezibine nibareba ngo bihiremo kintu cyango mwenu kuwa kuboryokwe nubwo wanyegitaho aha program eje nyanda tutambure hamwe tweyongere ishomero ryambara junior rukushoborera ebintu ebiro base kwiha on projects ezo kuhinga abana nibaganyirwa mubata bishubwa abana nibagejumbira mukoza binji no shanga abana mu makagabo batarwejumbira ombyo kuhinga no kurisa abazira binji tukakwata abana bitu twabaremeza TV twabaremeza umuza cartoons konka amashomero hati agino projects nigarebeka ngo abana bayejumbira omyoga nkejo yo kuhinga no kurisa kwenda kugira ngo mwana yarigiro mu ishomero atakazo mukakagira ati aha twonka shikantine cyenda base gasiri hanga kantine mugashogunyene abayine kintu cyayejire kurebeka ngo hineki yabasa kwegitaho aho muhereze rizoba ndi Prevence akamfura reka tutambure hamwe twege hamwe okutwa kubasa kuhinga rutoke wonkana bwe stiru ni nako amanyisa ngo utakubasa kuhinga rutoke mu itaka ryawe hatinkanye tinyine urutoke turuka tukari hinga wonkati listimbasa kulisa ndisembuzi ndisende ndisempunu ebukubasa kuzankahe kugira ngo nobasa kuyamu income even for you as an individual burisha mero ryona omwihango kuriya kuberyine orutoke nkoro ni kintu ki ekirya kubireneraganyirwamu omu kugira ebyo kurya birukumara hamwe na no kwegesa okongera kwogesa abana abakwatirine nebyo buhinji no burisa ni kintu cyihanga rya kubirendihamu ate cyo kubanza omushomesa kwa kurya je that's my belief omushomesa ningo mukozi amurumo kwa kureberwa je aruhe binte ebikumotivating abantu ebitari sente onka abantu bo bateka mu sente zo no wakongera umuntu sente ntuzenda yes teachers we need money konka akako kurya ka lunch chai ya break time kati ko mwazi kine kikakuyamba okumotivating umukozi aho kanobwiro buyakwe na spending arikuza kurya nka kiyanje hato bwiro bwenci mazisa ngo nana kibere bitabo na concentrating mu gwe ushanga abana naba time so major benefit ya projects in case ni the end result of it is sustainability of the activity that you are doing hatin kitwe bara junior school tekabura byukurya no mushomesa takarara abuko actually to abashomesa ntubahamirize mukaga omukasheshe anywa breakfast break tea shahitanu ina shahina ariya lunch shamshanu anywa kachai mwenda nicweka 10 atizagaruka mu chai mu class abanywa kachai kuko mwazi yaragahagwire mpizo ariya sapa kashi manyaga gava mu kurya the more you eat the more energy teaching needs a lot of energy then bachirga sapa bazum prep bargum prep bagaka banywa kachai hato mushomesa wareberwa atyo hata bazi ni nchakusasibwa bazire nawe nintanga shango muzire nabi abashomesa berwaneho ati berwaneho arukuriya naronde cyo kurya cyumburire you know expecting ngwaze kuta mwana wawe abenwe yataho amani niyo nisi byaranyukize iki kwimbyo musi omuntu yana asaburo ababe basama bari no buro burinkahi umusiso so tekufaga migana ndiyaho ijare ni yune ndakuntera hasi nimwije kumugana n'umwana wawe so kimwe kikutiyama nkishomero no kureberera abakozi bitu to begin with food then sent izo nazo zikurata abaziye bazireta tuzubahereza hati ukitahona income keji reducing our costs z'amashanyarazi reducing our costs z'amizi ishomero ritambura umisho kuruga mutandikeji project ino ku government bakwatireho given that ngwero nishomero rya government hati government first of all nitu ngenda abantu bakimanye ngo government nitu turya abantu government for example hati nka government it quite the office of the president ntumusima mnongo
etwatire ekizimbe tukatakakihereza kiri kya centenary gavumenti yatuha miliyoni 100 ate sente twakoze tuta renovation hakizimbaho hate izi sente ziriyo zikora emirimo nko kuombeza urutoki itakwika mwino busente obwe hate ntubukozesa kono comfortable abuka kuriya hino twatire atusindikire ga so government ntugisima government kwe kutentebe barasite kanse karga kutentebe hate ezo kwe kutentebe sente zo wanoza gurentebe zabana kushitamo ate sente zitum project ningo zitum ubukindi kiruvayo for the school so government kwe kushashura abashomesa abawe kushashura hatukabe tutamusente nyingi tukabe notekateke so government ningisima abo kutukwata indirectly they may not have assisted us in caring for such a project as Twine, but indirectly it has assisted us on being able to spend in Yamasenti. Then the centers are going to spend in Jakuria to start on projects zitu. Obutumwa bwo kuhereza ogogumire na kureba program. Nyenda kusima abantu abari yokwe mwe bari kutureba kandi nyenda kubamanyisa ngo amashomero gitu ni makuru munongo. Aba bana bo tukushomesa nawe no bakomushomesa no bakuza kutiyamba biro bya Nyesia. I have benefited a lot from my career abo kushomesa abana bakaragamo mwe nabashomesa to begin with abaryoko n'ubutanturonda sente kunka tubantu mangura hanga abana batwire tubakunde tubareberere kandi Nyesia nibasa kuturebera kandi to the parents you are the immediate beneficiaries. Our children, our future. Yes. And our future, our children. Aba bana twabarebera nk'abaziri. No bakuza kutuyamba. Umuntu narwara aterese mu wa Kampala ngwaje bamutwara mu irwara. Umwana nakutwara wa mutire mu mwana kare no mukunda. This is why abantu binjino bajya abakazi batwireho abana. Abakazi batwireho abana. Konka abakazi you have an extra mile you move. Umwana nubo ishena amuha miliyoni 2 azumuhereza za fees konka nyina amuhereze mutwaro nkebiri konka jye umuhereza with special love. Mwana wanje ugende ushomeje hazo takampe muraye agamba nawe kandi wo amuha miliyoni za fees tokwenda kumana umwana ko arire tokwenda kumana ko kushoma oriyo no juma gendo uzayishomeroze gukora amanyanga hato mwana akashoma bwe cyata amanyanga so abarukunda abana tubasima kandi tumagura hanga naje kubaza umuntu konka babanagireho abana babo bakagenda baza kubona forever tukunagaho umwana wawe ukateka mu you survive so let us under all circumstances children belong to us and we must care for them. Yabari mnonga kutayisa project yawe. God bless you. God bless you. Bless you so much. Ninjira wahurira mukuru w'ishomero okuyatushoborera ngo okuhinga no kurisa nubwo mutindo ogwo mwana asheme kwa nakurura muno bwa bari yomuka at least gere kintu cyo wamwegesaho amanyati ekigogono baciyaho bati orere bartera bati orushanshana barwihaho bati takutwire hare katuganireho na project manager kandogu no rukurra projects eziriye ahishomerere naisha kubana atushoborera kurga aza omukureberera entochezi ahishomerere bonki ishomero baganyirwe mbata kandi bihire muki iwo ryokwe no basa kuganyirwa wota wabano wenda kutandika ishomero ryawo bishembe boye ehingirwa mu rutochoro nimbo bace yibine ebyona project manager naisha kubana bitushobora mwene gato mwashire atushoborere ebirukusingaho project manager na kwakira program ya yanjura bari no bakorera mbanyata musinguza agure yo mushomesa mbara junior kandi niye ndikura project age eyo rutochi kandi n'izindi projects ziryo mwishomero mejare zikwate no kuhinga no kurisa omitumbeji okahinga mitumba ya chikachi no rebera mitumba ya chikachi birebe mitumbe kajwanga bamwe nitubata kujimanyaje konka umutumbo gutwine mu kukira mononga hati nibageta enyarwero abandi bageta enyeru kandi twinemu na inzira bahima twinemu n'ugundi mutumba nkogwe nkagwiha Fort Potro kabarore twagire kutayaya nareba mutumba nagukunda naragwine kito cyango naje ntukogu nagweka ngutware nguto mu project nambwe no gure kito kikuni cyango lya kigaruguraho nugwe guriyo
konka kukira munonga twinemu enyeru nanga iba kwete nyarweru kandi nabwo kuza kugureba noreba otiza kugureba shanga bwene kitoki kirungi cyango oshamu tukantwarinze kugubyara. Yes. Ensigo zawe no zihanga? Ensigo zimwe tukihanko mu Mbara High School kandi tukaba tutangisana hera abantu abine emitumba kumo mwami muhimbura twetere emitumba tujakira konka hati kutwakwasize hati esakaze zite zitukwihomu shuba tuzibyara tu expanding urutoki tureba tutine shonga zitwire bitoki birungi zirehe bitoki birungi shuba tukura kandi tubyara tu expanding so ukuna kugambera enyeru niyo twine kukera munonga kandi sakaze zitwihamwe zize zimpa hezezi tustwara tushatubyara kandi nabandi batwara sofa twinema abanka bashomesa babiri abatwire mitumba yo kubyara bakaje ntubakurira nanga aija kura atwara hariho no wizira mpa rukuruga iganga boys aryo mushomesa yaje ati nkurira ubutumba mu music obutwa bitwene music ngamukorera eshaho y'ubutumba yabutwara. So ubundi bukusigara kuba butiburi hatino wo kubutwara tubutema nabwe bukora nkamarikeza bwarira. Okubyara urutoke rwaboro norohereza space rukwingana ekina nshingana ki na space kurga mutumba kuza hagundi space nututimbe kina cha round oburingwe mutumba nka futi ishatwina chango kitiya ahasi tutimba futi ibi then tubyara umutumba kandi obumwe tukaba twina amashagitu agakurwa mu biogas nigo twabere tubyarisa biogas tutabanza twatamu tutabora nitaka tubyara kungate biogas tesukira kukoraje omwe kutukugambera baturetera amanyuwa ku rugaheru turemo tukayija turetera amanyuwa twabyara so rutoke no murubyaza amanyuwa oye nitugera amanyuwa tine fertilizer ndije yimugita tine ndije tukoresa fertilizer tube twakoresa no mukubyara bitoki tukoresa drop tugikoresa kubyara bitoki ebicori yo kureta proper root development akurugotandika kurebera urutocoro hino burwire bwo base kuvugana umutocoro not quite abwo kuba nyoko nizire ndi kwizoha bajya ngo urutocoro karuriho unga kurwahika bacteria yarutera kandi urare bajya ngo bacteria yatera urutoki obanzo rukuri oreko for some time then ujo kurwagarukiremo sofa ekabunjiro burwire buri kabwahwiremo tekiziremo kandi nabwe wo kwija immediately tuba twa making sure ngo twagutema tukozesa advice iba kutanga tukolese za jiki kureba ngo umutumba burwetu bwaba transferred to another stool from one stool to another. Yeah. Katureba ha management yortoche. Yes. Ortoche rwa no rebe rota. Ortochoro as kutuki kubwira bana hene imirimo y'ipata gukora. There are some areas ukwitoro urutoki kuteme kisiku umwana numwegesa kimanya konkataka kukoreraje mwenu ntureta community. Beije batuyambamu kuteme bisiku okusharira umwana we yayiga skill yamanya ati this one nawe no basa kumujya ngo ateme musamu live azikora konka omwintu leta baheru sincere batusharira barugogora then tugenderamu twalira nkebi ebine by'icore bitwabe tusharwire twisha twalira marche twamarchinga nitega rega niko kwe okutukora urutoki nitumbera turubagarira turwitera
these agricultural practices. Yeah. no rindo takureba ngo tuwatahirwa bukoko bwona ninga burwire Oburwire bumwe basa tabutamba bwa airborne disease konka tukagambira abashomesa ngo bareke kunagamu ebishushu by'ebitoki yes ebyo kubasa kurugaho kwaho baguzire bekisha bekazambaza utoki gwete twinokwe aho bakubinaga abandi community bitu bishushe bikurugamu twina bakwija kubishomba bari usinga ebishushu by'ebitoki byo kubasa kureta oburwire twine community bari kwija bakatwara ebishushu by'ebitoki twaba tuguza tuguzire nanga tutemeroma konko oburwire ekikuru no kuba very careful kugira ngo abantu banagamu bishushu kandi twabahabura nk'abashomesa n'aba house girls babone we often meet them and we say please ebishushu ebi mutabinagamu basa kuteretera ikizibu kandi amatungo agandagari visible ngo tukazitera kandi kubazitirife mbuzi ukubagamba imbuzi kazirugifuke zitahamusha ngembuzi nkacenana konka at least yacho kikaho kuba hazitiri but I am sure we are safe echo kwijana kija konka turuzi abakwijana nibashanga haturuzi yakuziho kwa kazireta hakanzi basa kwijana n'oburwire ndwine turuze ziteze ukora mu rutoco tukazigura zimwe nizibikwa nko mumpa tizikureta burwire akani zitu nizikora muri mbarara juni kandi zigumu muri mbarara juni kaiti heno kuzitiza. Yes madam. Obuhabuzi bw'orukuhereza obwogumire nakureba na munonga ergishemero eri okushanga ryino rutoche konka ritari kwenda kurufaho rinko kuryenzeri mbenu ikintu toku agriculture ninkuru munonga kandi ko kugira ibyo kurya orya food security handi wayino rutochi tokwenda kurukora kandi wenda kurya. Now I ask myself hati nurwaki so rutochi rureberere kandi urutoki mejare toshimire kuba notame bindi kure rutoki no rutoki mwishu utamwe bindi nebindi no rutoki rureberere kandi orebe ngo warukunda kandi ko kumara kurukunda narwe ni rukukunda unko kuba bazi wari sente nutekwa ku comment ogirise ginyise ehage uyihema amate ekikiri so nutekwa urutoki kurureberera waru abandoning narwe nuko abandoning haka nurutandika nurudwindo linga nuruchendeza ha size ebitoki finally end up missing a road ruhwaho mwenu ningira ngo abantu abo bine ntoki bazikorere kandi tugukorera nukurulisa nukurukunda manye kintu wo bataki kunzire you benefit nothing nutekwa kureba ngo ekintu cyo mu buteka ni buryo mu buteka wakikunda cyakunda ukabukucyeta kikweta ebyo rukutamu nibyo rukwihama watamubusha nuye mubusha watame ekigiro nuye mekigire ko kutamuhama ko kutamubusha uyamubusha on project eji ninjira bakushoborera ngo abana nubo bakuteka nk'umukono muhango nibekwataramu bija bombera babegeso kutera ebisiku babegeso gukora buri kimwe mwene ntwendaganiraho na bamwe ombana batushoborere bo okubarigire omumaka gabo no kwija hakushoma bakege bya agriculture hine bintu eba basize kuganyirwamo omukwinga no kurisa kashi ko bari kushara uremere yabo bakagitwara hiba kugiteka ibo nk'abana nibaganyirwa muki so aba bana nibija kubona batushoborera reka tuganire na bamwe muri bo batushoborere ebiri kusingaho. Amazina gawe ni bakweto banyita Namanya Trust. Namanya Trust Yego. Namanya Trust no manya kwingo rutoche Nindumanya. Yego. Omukwingo rutoche omu nice cyo basize kwegamo base kwegamu kare ko kingo rutoche abamwe mwakura mufuna memerimo kandi numwongezana na Amerika kugira ngo nishomero ntuhinge ibintu byitu kandi basa kubemere yite byo kujya bite tukuriya no tukubyombyo rutoche kandi kibatsiri kirunje munonga so hati imwe mwija mwehinjira mugenda musharura murya ebe mwakora. Yego. Ohiro kugira ngo no basa kugira ngo mu future no ija kuba ine food security n'ibintu cyebinde ebyo rukuteka teka ngo no basa kwiha mu kwejumbero mu kuhinga no kurisa
omukinga no kurisa nimbasa omuka twaza kora nka projects omuka nubasa gamba a birthday onko muzire yakureta nke kirabo bakakuheza nke mutware 2 sagamba mamu wawe agurire muka wakame ozitunga azazigumenzi kura future ko kura waina nke cyo kurisa nkabana bawe oziguze ofune musente no basa kugambira abana ngo bejumbira mu kwinga ninga noreba ngo kwinga hino kugumere mu tubura umwana ngo ashime kuba nakuzamu abana bejumbira mu kwinga kandi bateke muna namani kubo kwingo kuntubona ibintu byinshi kandi birungi ebiratu yambe iyo bari munonga amazina agomba kweto hamsagazi nibanyeta Ainamani Samuel omukwingo mu kwejumbira mu bintu byo kwinga no kurisa iwe nkomweji bikuyambere bite binyambiro ko okwega nkokora wanonda abana bawe ngo bakore barikoraje wena batarelezi no batwara nko musiri bego kuhinga okombera atunyonyegere muka skills okuhinga kombera na nebindi byinshi omukana mukore mirimo nkeje ninga no musiba ha TV babagira ngo mutakaza kuza kushisha engaro zanyu ntubikoromuka omukana uhinga yoshi omuka nimpinga yonke nyanya obutunguru na dodo mwene iyo nkomweji no teka ngo na warugaha hatu waruga ukazomuka skills ezohiraha no basa kuzigita ahazomuka oyegese mamo taza konkoro tochoro waruhinga kubi ayishemero nturuhinga tuti oyihire muskills nkazi nyire muskills nka orutochero kwatendwara no basa kurumanyirari nkama papa gona gomere gariyero hatu no mango nejendwara ndero teka mukezi fertilizer ziriyambo kuterera okwegesa omwana ebyo kuhinga no kurisa nubwo mutindo ogwo muzire shimekwa no tandakanaraho no mwana wawe ahabuko bakinji ninjira no mucumanyangu ebyo buhinji no burisa niyo ntasya nkuru yihanga mwene yegesa omwana wawe akira muto kugira ngo nyensya abe namanyangu okuhinga no kurisa nokwe kurunji kandi no kwera okugira ngo oboyine byo kurya omuka yawe kandi oyihamo nentasi mwene omwana wa mwegesa akira muto ahamyaka muto ecyoro kumwegesa necarije kukwata ecyora muteko omutwe necaragende nacho wa mwegesa ngo kuhinga nukubi nawe nayija kurara kumanya ngo kuhinga nukubi konga wa mwegesa ngo mukuhinga nubwo muhanda gwo kubasa kurabera mu kugira ngo otasye oyihemwe ntasya nunji kandi oboyine byo kurya ahaka yawe burikire otakaba ariho katerwe njara aba wamwereka omuhanda murunji abana aba batushobora kugira ngo ahibatwire omumaka g'ababinji tubara kumanya okukora orutookye konga okuzayishomera aha kibegise bayegamo kubashime kwamba bakora orutookye bayego kubashime kubanu barwanisa endwara omuntookye kandi ushuwa ngu omukani yo waguma nobegesa nobongeraho buzuma natwija kugira eminyeto mirungi erukundo kuhinga erukwejumbira mu kuhinga kandi yakubasa kutungura entasya yihanga erukurabira omu kuhinga okurujirira aha kuganira kwaba barukureberera orutookyoru hamwe na mukuru w'ishomero batwerekere ngo ni bingi ebi barukwiha omu project eyo rutookyoru ekintu kimwe aha kitooke eki barukwiha omu rutookye rwabo ninjara nokireba ekitooke torukukigaya n'ekitooke ky'amaani eki ninteekateeka nikibasa kuriisa staff yabo ekicweka kya staff yabo so mwene iwe head teacher ryoko omushomeso ryoko oyine ishomero oyine hortoche konka torukwenda kurureberera ningashi orwine konka norebaja munimbasa kwihamuki orwo rutoche norubasa kwiyamba kugira ngo ochendeza anshohoza yishomero abuka head teacher tugira ngo enshohoze nyinje yishomero hati tubashijine ahabo kubana behinjire byo kurya byabo ebichori emboga buri kimwe cyona oshanga ngo aheru bagurayo ebyo kurya bici mwenu iwe kuwa kwano ndakutandika kwe kuhinga orutoche kandi orukwenda ngo oruhinjire ahishomero ryawe ejiniya shaha eyo shemero kubana otandikiraho kugira ngo niwe nyensya omyaka mico mishaho wayetantara okushanga ngo oyine enshohoza y'amani omuhereza ndi Privence Kampura aha kamera nakoraho na Asaf Turiyahebwa kanya ndakwisya program eji neba negarukwa mu rwa kabiri shahitano zihangwe itwe abo buhinje no burisa nokwe twagenda tutyo kankwendeze okurara kurunji.